Professor Thengiwe Mkhize mokgaratlhi ebile le modiredipuso o tlhokafetse mosong wa gompieno moraga bolwetse bo bokhutswane a le dingwaga di le 69. Moporesidente Cyril Ramaphosa a re utlwisitswe botlhoko thata ke leso la ga Mkhize. Moporesidente o rometse molaetsa wa matshediso go ba lelapa, ditsala, badiri mmogo ba Motlatsatona wa Maloba ba mo nageng le ba boditšhabatšhaba. Motlatsatona o ne a thapiwa mo kantorong ya moporesidente ka Motsheganong wa 2019. Lekoko la gagwe la sepolotiki la re le utlwile botlhoko mo go maswe. We are going to miss her courage and energy at the forthcoming local government elections. We are going to miss her in our own National Executive Committee. This is the second NEC member to have passed on under this term. You would recall that we have already buried Comrade Jackson Mthembu. We are now having to bury another NEC member. We hope that we can only find strength in the many messages of condolences and that the family can also find comfort. We have lost a scholar of note. She was very passionate about her work. On behalf of the United Democratic Movement, I would like to pass our condolences to her family and organization. Professor Mkhize jaaka monnastilo wa June and Andrew Mlangeni Foundation e ne le pilara ya ba lelapa la ga Mlangeni. As a foundation, we are going to remember her as a very humble person, a very dedicated person. You know, she was very passionate about the work of the foundation. And it's a big loss to me personally because I've worked very close with her for the entire foundation. Pele a thapiwa mo kantorong ya moporesidente, Professor Mkhize o dirile jaaka Motlatsatona ya ditirelo tsa kgopololo, Motlatsatona ya tlhabololo ya ikonomi, Motlatsatona ya ditlhaeletsano le ditirelo tsa poso, Tona ya merero ya selegae, Tona ya thuto e kgolwane le katiso. Gape e ne le moambasadara wa Maloba wa kwa Netherlands. Dithulaganyo tsa phitlho di tla rebolwa mo bogautshwaneng.